ngandih jajan ni sana. Wat kubu sabuk sara tegak mawan busasai nyerici wai metia titaku bela pakai. Angangon rasa kira miwang ruh miwang bakai pedom nyulan ke bawa bubatal cupak ni wai. Turui kudan sekelak culuk ngelipat tenai mengison kawai sara celana kadu kacai. Ngandih jajan ni sana mipil selang pusai-sai dibah kubu teringgak kanja di bulan apai. Tengebah mak mubekha mulimu ngarabai waitna kadu cakak mawat ku dapok mawai. Muliom ku ti ucak sikan ku babui nyalai sapa kuawa natak khabai ni cecak ulai. Labung kapa wai bara kemarau wi selesai sanak miwang ngemak bak disan luoh merabai. Lahang lagi ke bawah menyangu kapan sapai mawat dapok tipajak napak na ia tisalai. Ya barong kadu mesak jahal tiakai-akai mahalom na sepanjak magak muni lain sai. Ti itoh mawat selak ti tapi mawat pandai padah na lata bawa tisai ko dilompakai. Hagama kawang atak liom palas merabai kidang ulih terdesak akhirna juga sepai. Barong tian ngeliak harga mawat sesuai TBD mak titulak jajan perlu sepai. Lambar 21 Januari 2023. Zuhar Halim Putra Barnas Makani Kidung Seti Serungkuk Barnas Belalau Lampung Barat.